S'haurà d'eixir a la prova de 1.000 metres. Tú tienes que ir a pegarte salto. Venga Álvaro, venga. Bien. No se lo creía. Resultats oficials de la prova de 100 metres en categoria femenina. Primera, Belén Embà, Playas, 12,76. Segona, Ana Martí, Sacristán, València, 12,81. Tercera, Julia Canet, València, 13,07. Quarta, Estefania Parra, València, 13,51. Cinquena, Aitana Márquez, Garbí, 14,02. Sisena, Yaita López, Playas, 14,41. La velocidad de esta primera serie fue de menos 0,4. En la segunda serie, primera, Laura Pérez del Sueca, 14,24. Segona, María Ripoll del Valencia, 14,82. Tercera, Mireia Morales de la Ribera, 15,20. Cuarta, Sara Izquierdo, Playas, 15,22. Cinquena, Isabel Caminal, La Morate, 15,26. Sisena, Diana Caminal, La Morati, 15,82. Setena, Laura Pau, Playas, 16,23. Venga Álvaro. Venga, cambia Álvaro. Resultats oficials de la prova de javelina en categoria femenina. Primera, Carolina Brouessa Torrent, 35,29. Segona, Raquel Benítez Orihuela, 30,97. I tercera, Paula Linares Torrent, 23,99.